Tunrum chu a Chanchin karon soivak don lawa ka video to pa fun facts karon siam ang te kha Prime Minister Narendra Modi Chanchin karon soidona ishat sa ingzat nge shat lote inayem ti te ilaw endon nya. The sunburst flowers calling on one day overdue, but I Narendra Modi hi India Prime Minister Sompali na ania kumsang ni Sompali Changkhan hedin mun hi alwa an hathodan te chu kan soivak don lawa ma se athil ti that tam tak wang le an hathodan hian mi puya hi ple a abik takin thalai te a hip zwala India mai ni lo khovel mi te soile shat tham ani pha tareng bokani Gujarati chungkwa a Vatnagar Gujarata kumsang khachakwa somnga September ni som pasaria khana lo pianga apiantira aming hi Narendra Damodar Das Modi ani apa hi thingpui zuar tu ani a Modi po hian apui ve thina anua anma ni in thingpui dorte an hong chauve ani Narendra Modi Chanchin ishat laute kumsang ni pakhata Changkhan Gujarat Chief Minister ania kumsom bathum lai Gujarat Chief Minister ani chungkhan voikhat ma leaf alalawa na tho ngai poimo mi mitai mata kani ti alang reng mai Gujarat po athuam thale a kumsang ni soma Chief Minister ani lai khan United Nations chuan Khovel State Chaber pani na alo puangani baka Gujarat Chief Minister ani tir khan anu chuan eirungai lo turin alo fuiani a education qualification chu political science a master degree na yani a Gujarat University atanga graduate ani Lok Sabha election kumsang ni Sompalia a campaign khan India ram chung azin na zongjong chutin kilometer noi thum lai azin kwala he hi khovel bialtlang circumference let sari velani a heba ka hian public meeting voice sanga zariat somni pasari anei boka ati mai lau khop mai Japanese Prime Minister Shinzo Abe hian Twitter a mi so pariat cha follow a chuan a follow te zinga hian pu Narendra Modi hi atel vetlat hei mai ba ka hian Shinzo Abe hi mani namda sang le ngai poimo mi tak nationalistic person kan tiang hi ania khovelin entrup ma se a tweet reng Japanese ba kin a tweet ngai lawa ma se me ni somni kumsang ni Sompali khan ama saberatan English in a tweet ve a chu Narendra Modi ta nani Modi hi kumsom pasari velani lain sa khothila invodnan ti in nundan thara lo practice ama in hunshiat ngai lawa te azina Himalaya sa sadus tenen te hun an lo mang thinani mi puima a in London hian a in uluk ema athom no te hi achwar lai engma omadu lawa athom no adu tui ema wang hian aman po atawhlom hle voikhat po asut piece ni ama ming embroidery book na an auction chuan cheng vai bel chenga donin an shala thom no auction shalman to be record siam hialin Guinness World Record an siam hialani thule hla thiam takalo ni a aziak vena sa ema Gujarati in aziak tlang puya a poetry then khatte po publish alo ni a photography lama po alo tui ema a photography te a phau chhuana exhibition te po alo buat sei to ani Indian politician zinga Twitter followers nga berani a tuna hian 58.1 million followers lai anayani US a thlathum lai leadership course alozira image management le public relation te zirchiangin a personality point ma asona India a leader thatak ni turin apuyani School kalai chuan play le drama a te atel ve na sa a drama atel nuamati a acting po alo tui ve thin le ano panlai chuan Indian Army join alo chak thina school kalai po in no panghwai sen takani thin ni in azirtir tu lui na soya Sainik School Jamnagar bula kala zirte alo chaka ma se zir turin poisa an nei lawa a dream hi alo puitlin thei talawani Gujarat Chief Minister ani ilaile India Prime Minister ani nupo hian a in official Chief Minister le Prime Minister te omna in bi ka hian achung te omve re mati ngai lawa anu takmial po a ngai lo India leader a chuan social media hi active berpol ania Twitter, FB, Google+, Instagram, LinkedIn, SoundCloud, Weibo le danga te account anei vekani slowly kisses
strawberry cake.